Yes, reka mbasuhuze ndetse mbaha ikaze mwese mudahwema kubana natwe hano kuri News Lab TV. Ni muri iki gitondo rero cyo kuri uyu wa mbere tariki 16 Gashyantare 2026. Kubasuhuza byo ni umuco w'abanyarwanda, ariko ntibyari na ngombwa kubera ko uburemere bw'aya makuru mu by'ukuri nakaba mpita nkubita mbangura mbabwira. Hari amakuru atugezeho muri aka kanya, amakuru yihutirwa ndetse anateye ubwoba cyane ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi. Uyu ngo ntabwo agishaka kumva izina General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe mu matwi ye. Impamvu nuko ngo Byamungu wari koroje akamufatana umujyi wa Bukavu ababaje cyane coalition, ndavuga FARDC, abarundi wazalendo ndetse na bariya bacancuro, agafata umujyi wa Uvira. Uyu ngo Byamungu ntabwo Tshisekedi yishaka kumva ko agihumeye ku mwuka w'abazima. Ndaje mbabwira ibyari byo, ariko muri aya makuru ndaje mubyigire mu by'ukuri inkuru isa na hari y'amateka y'inkovu za General de Brigade Byamungu Bernard Maheshe. Uyu ni twahise wa General Sultan Makenga mu cyama cya AFC M23. Uyu rero wari koroje cyane akabaza Tshisekedi n'abambari be. Biravugwa neza ko hari inkuru y'agahinda yibyigize kumubaho ubwo yari hariya mu mujyi wa Uvira mu myaka ya 2012. Ndaje mbabwireho, murabizi ko yahoze mu gisirikare cya Congo FARDC. Hanyuma indi nkuru nza kubwiraho 5 kuri 5. Umwe mu bakunzi wacu yatubaje atariko hari aho nabyumvise bihwihiswa ko General Laurent Nkunda yabagarutse ku mirongo y'urugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ko rwose ngo ari tayari kuyobora urugamba rwo kwisubiza umujyi wa Uvira. Ndaje mbabwireho mbahunze iyobera, kuko amakuru y'ibihuhanga hatuyakubitira hareba inzega, tukabwira ukuri guhari. Ese koko General de Brigade Byamungu Maheshe Tshisekedi aramuhigisha uruhindu? Ese kandi ku rundi ruhande General Laurent Nkunda yaba yinjiye mu rugamba? Murumva ko amakuru aremere cyane ari kuvugamo amazina akomeye cyane. Ukeneye no kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugera kwa nyuma mu minota itarenze 25. Turaba tubikubwiyeho 5 kuri 5. Hanyuma ikindi ngiye kubabwiraho 5 ku kandi, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nyuma yuko ahawe inshingano zo kuyobora African Union, dore ijambo avuze yirengagije ibisa n'inshingano afite zo gusimbura Perezida Lorenzo, ahubwo yibanda ngo ku bihugu by'ibishotoranye. Perezida Ndayishimiye rero yavuze ko ngo mu kinyejana cya 21 ngo nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika gikwiye kongera gukoronizwa cyangwa se kugabwaho ibitero cyangwa se guhatirwa kugengwa cyangwa se kuba controlled n'ubutegetsi bwo hanze yacyo. Bivuze iki rero? Ndaje mbabwire icyo abasesenguzi bahurizaho. Ahanga ngo yaciye amarenga, ariko ngo yaheneye uzi kurunguruka. Ndaje mbabwireho 5 kuri 5. Inkuru ikomeye cyane yuko Angola ishobora kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Burasirazuba bwa Kongo. Ndaje nyibabwireho hafashwe umwanzuro ukomeye hariya i Rwanda wuko u Rwanda ni hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola, ngo bashyizeho amasezerano yo gushyiraho komisiyo ihuriweho y'umutekano n'ubwirinzi. Ni nyuma y'iminsi 2 inama yahuje impuguke zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola. Ibihugu byombi rero ngo byemereje ku kintu gikomeye, bisize Rwanda ishobora kohereza ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo. Turabigarukaho. Indi nkuru mbabwiraho 5 kuri 5, byamaze kumenyekana ko mu by'ukuri Afrika iteye intambwe ikomeye ku kijyanye n'ubuhuza. Ndaje mbabwire ibyari byo 5 ku kandi. Inkuru nza kwibandaho muri amakuru, turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, mbabwire kwifatwa ry'agace kitwa Poezero. Bivuga ko twirwaneho ishaka ko kwisubiza binabwiza, turabikomozaho. Hanyuma iby'agahenge ka Rwanda bivuga ko kagomba gutangira kubahirizwa tariki 18. Kinshasa iri kwemeza ko izabishyira mu bikorwa, ariko ku rundi ruhande M23 ikagaragaza ko Kinshasa iri kuyobya uburari. Ndabwira noneho uburyo M23 yo yabyikuyemo bisubiye ibubisi magingaya. Ndaje babwiraho 5 kuri 5. Yes, FDNB yatangiye kubarura abasirikare bayo ngo imenye abo isigaranye. Umubare wamaze kumenyekana batorotse ni 500, ababuri burengero nabo ndaje mbabwire, ariko kandi umubare munini ngo nuwo bagomba kwifashishwa na General Prime Niyongabo yiri umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akaba mu by'ukuri
amaze iminsi adacana uwakana perezida Evariste Ndayishimiye wifuza ko ingabo ze zakomeza kurwanirira Tshisekedi hari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nyamara General Prime akaba yaramaze kubona Kongo nta nyungu igisirikare cy'u Burundi kizagirira muri iriya ntambara, ahubwo ko kizatakaza gusa. Hamaze gutangazwa inguni bamwe mu basirikare barimo, ndetse kuvuga ko General Nyongabo yaba bazi ngo azanabifashisha mu guhirika ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Turaje tubigarukeho tubive imuzini muzingo. Aya ni amakuru, ni igitondo cy'amakuru acukumbuye. Hanyuma AFC M23 iyi ni inkuru nziza ndetse igaragaza gutera intambwe gukomeye ngo igiye kugira abihagarariye mu kanama gashinzwe igenzura ry'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabwira icyarikoreje mutwe wa Tshisekedi, Presidansi ya Afrika y'Epfo ikoza gatendo. Afrika y'Epfo dinavuze n'ubishinja M23 kuba yarageze muri Ituri, ariko ibi ntabwo nza kubitindaho kubera ko nta kimenyetso cyangwa se fact yagaragaje. Ahubwo muri Afrika y'Epfo bibagiwe izina rya Perezida Tshisekedi ngo yabyumvise umutwe uramurya arazunguruka aravuga ati inshuti magara yanjye ni gute abiwabo banyibagirwa kandi twarasangiye akabisi n'agahiye. Ubwo ni Perezida Cyril Ramaphosa. Rero Ramaphosa kandi wasabye umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu by'ukuri gufatanya cyangwa se gushyira hamwe, hakabaho gusenyera umugozi umwe cyangwa se gutahiriza umugozi umwe mu gushaka mu by'ukuri igisubizo ikibazo cy'umutekano bikomeje kuyogoza akarere k'ibiyaga bigari. Turabikomozaho. Ndakubwira ko Antonio Guterres ni umunyamabanga wa Loni agize atya avuga ko ngatumva impamvu ifatika Afrika itagira umwanya uhoraho mu kanama gashinzwe mu by'ukuri kubungabunga umutekano. Ibi byose turashe tubive imuzini muzingo gatanu ku kandi nongeye kubaha ikaze. Ntabwo nza gutinda ndanyarukira mu gihugu cya Uganda. General Muhoozi Kainerugaba arateganya kuza mu Rwanda, yongeye gusingiza abanyarwanda, agaragaza amarangamutima n'urukundo abagirira. Hanyuma ariko kandi nyuma y'uko aramaze amasaha atari make arikoroje ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri X Twitter, avuga ko ngo rwose abagore batagira nyashi. Murabizi ko minsi ishize yavuze ko ngo abagore batagira nyashi ngo ari ibigoryi. Aha ngaha rero noneho yavugaga ko ngo bo bakwiye ngo kujya bahembwa isenene. Ibyo ari ku munsi wa Saint Valentin, nibwo rwose uyu Muhoozi yongeye kuri koroza. Yes, ibi byose rero turaje tubive imuzini muzingo. Nyemerera unkandira wa Hassan se subscribe cyangwa sabone kugira ngo mu by'ukuri wiyongere umuryango mugari w'abatahwema kwibanira natwe hano kuri iki gitangazamakuru. Kanda like, ntabwo nkomeza rwose udakanzeho. Kandira like. Urakoze cyane kubikora, urakoze cyane gukanda like kabisa. Ndi kubibona ko ziri kuzamuka nawe kandi okay, urakoze cyane. Hanyuma nkandira kuri comment, jya muri comment ubundi nkubwire, shyiramo agatima konyine karahagije, cyangwa se tubwire ko dukunda, utubwire icyo twakosora cyangwa se uduhe n'inyunganizi. Utubwire aho uherereye, nyaboneka tujye tunagusuhuza kubera ko uyu ni umuryango, tugomba kuba famiye. Hanyuma nyuma yo okay, murakoze cyane kuri comment. Hanyuma tunyarukire no kuri share, nkandira kuri share aho ngaho ni ku gaheto iburyo bwawe rwose. Hanyuma numara gusharinga, ubwo ni mu magroupe uhereze n'inshuti zawe amakuru, uti nyaboneka iyi mpamba y'amakuru numvise aha ngaha reka dusangire. Ibi bimfasha kwaguka, nkaguka rwose nkaba munini, channel yacu igakura igatumbagira, ikaba ikinyamakuru gikomeye. Hanyuma ni munyemerere, hari n'uburyo ubwira abandi ko hari ahantu usigaye wiyumvira amakuru cyangwa se ukura amakuru kandi acukumbuye. Ni munyemerere duhere ku nkuru nsa nkusubiza umwe mu bakunzi bacu batwandikiye atubaza ati ese bwana Fagi Kayinamura, ese byaba ari byo General Laurent Nkunda yabageze ku rugamba ndetse ngo agiye kuyobora operation zo kwigarurira umujyi wa Uvira? Iyi nkuru bwana nshuti yacu ntabwo nayishakishije ndayibura. General Laurent Nkunda ni umugabo w'ibigwi ndetse uzi ibijyanye n'urugamba, nukuvuga ngo nta ushidikanya ku bushobozi bwe cyangwa se ku bushongore n'ubukaka bwe. Ni umugabo ufite ubunararibonye ku bijyanye n'urugamba, ndetse kuba yagaruka ku rugamba nta gitangaza cyaba kirimo. Gusa yabaje gukora ibitangaza kubera ko rumwe mu bizerwa cyane cyangwa se mu bazwiho ikijyanye n'indwanyi karahutaka niko navuga. Ubundi yitwa General Laurent Nkunda, abantu benshi bakundaga kumwita Karumuna. Iri Karumuna sinzi aho rituruka mw'abantu mwe. Noneho uyu ni umunyarucuru, bari yavuka Rucuru,
yavutse tariki 6 Gashyantare mu mwaka w'1967. mu nkubire mumbwire muri comment ubwo afite imyaka ingahe. Avuka muri 67 rero. Ni umuhanga cyane mu byo gukora bya gisirikare birumvikana kuko yakuze ni umuntu warwanye intambara zigiye zitandukanye, akaba azi neza icyitwa public speaking. Nuko ngo ari kuvugira mu ruhame uyu Laurent Nkunda ijambo rye rurumvikana, ndetse yakunze guharanira ko umunyekongo wo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ahabwa agaciro kangana na kuri Kinshasa, na kuri Katanga, na kuri Outwele, na kuri ahantu hose hatandukanye nyine umunyekongo wese akagira icyubahiro agombwa. Ni intyoza nyine mu mbwirwa ruhame. Avuga neza igiswahili, Icyongereza, Igifaransa, Ilingara ndetse n'ikindandi burangara kivuga. Laurent Nkunda kandi uyu azwiho kuba yaranze kurebera abakongomani bavuga ikinyarwanda bicwa, arambirwa ubutegetsi bwariho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We na brigade ya 81 ndetse na 83 yayoboraga biyunga n'indi mitwe y'abarwanyi bajya mu mashyamba muri teritwari ya Masisi, aho yaje gushinga umutwe wa Congrès National pour la Défense du cyangwa se CNDP. Uyu kandi yarwanye afite umutwe wa CNDP ari nawe waje kuvamo M23. Iyi M23 rero irakomeje urugamba kuva Bunagana kugera Uvira. Murabizi ko Uvira nubwo bayerekuye ariko bari bayifashe nyine, nubwo nta sasu ryavuze ariko operation zakorewe mu nkengero cyangwa se mu nzira zerekeza Uvira zarakamaramaza. Iyi M23 ikabirongowe na General Major Sultani Makenga. Noneho rero abari kuvuga ko Laurent Nkunda yaba ari ku rugamba cyangwa se ngo yatatse urugamba, nta gihamya gihari. Nakubise icyumvirizo hose ndabaririza nsanga Laurent Nkunda ntabwo aje, nta nkuru ishimangira ko yaba ari ku rugamba. Byaba ari byo bikaba ari mu ibanga, ubwo niba ari ibanga ni inkuru itari yo gutangazwa. Nanabimenye ubwo wabimbwira, hari icyo yambwira rwose ati vuga uziga, kubera ko wenda nibanga kuko bibaye biri official natwe twazanga twabibwira officiellement. Ubwo rero reka mbwira abantu bacu ko mu by'ukuri iby'iyi nkuru byo ntabwo ari ukuri kuzuye, kuko nta gihamya gihari. Ahubwo sasa hari indi nkuru yavuzwe yuko General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe Kashamakokero, uyu nguyu ngo ntasanzwe ubundi ni Twayisi ubwo ni nk'icyegera, reka mbivuge gutyo, ni icyegera cya General Major Sultani Makenga. Uyu Bernard Byamungu Maheshe amakuru arangaragariza ko ngo Kinshasa bamutekereza umutwe ukazunguruka. Nuko ngo amabera arikora Tshisekedi Tonsa yumvishe izina Bernard Byamungu Maheshe. Ubwo ariko ndaje mbabwira uburyo Kongo ndetse n'u Rwanda bisubiye bubisi muyaboneka ibintu birakomeye. Nduhungirehe akozanyijeho na Patrick Muyaya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akozanyijeho na Patrick Muyaya, Minisitiri w'Itangazamakuru n'Itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuvugizi wa guverinoma. Ndaje mbabwireho. Ubwo nari nkomeje ku nkuru ivuga kuri Bernard Byamungu Maheshe. Uyu Bernard Byamungu ni umwe mu bantu batinyitse cyane buriya Tshisekedi yamutekereje ubwo buramwica. Ubundi operation menshi muri Kivu y'Amajyaruguru yagiye akorwa n'uyu ushinzwe iby'ubutasi Nzenze, uyu Colonel Imani Nzenze, ariko muri Kivu y'Amajyepfo Byamungu yaragiye yifatira FARDC ayishyira ku gakano, ayitendeka ku gakano, niko nabivuga. Noneho bikavugwa neza ko hari umudamu witwa ngo ni Mira, ntabwo numwe mu bakomeye cyane hari Kinshasa, yagize atya aribasa ariko kuki Perezida Tshisekedi yarekuye General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe, kuko icyo gihe mu minsi ishize Byamungu ajya kujeninga AFC/M23 yaramaze iminsi afunzwe na Kinshasa. Ndaje mbabwire n'inkuru y'agahinda ibyamubayeho muri Uvira, ariko Imana iza kumusubiza ikuzo asubira Uvira afite insinzi mu biganza. Uyu mugore akavuga ati kuki Tshisekedi yarekuye Byamungu kandi ari umwe mu bantu badasanzwe. Ibaza umuntu wafashe umujyi wa Bukavu agafata umujyi wa Uvira, ni uyu Byamungu ndababwiza ukuri niwe wafashe umujyi wa Bukavu, niwe wakoze operation zo gufata Bukavu. Uryo Bukavu yafashwe mwana bibonye, ariko kuva Kavumu kugera Bukavu Byamungu yari umwe mu bantu ni hamwe mu hantu habaye intambara ikomeye yasize rwose ashaka kuzandikwa mu bitabo. Uyu Byamungu murabizi mbwirwa ruhame yagiye avugira hariya za Bukavu,
aho ubutumwa Denise Nyakeru Madamu Tshisekedi nawe uvuka muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo amugaya ko bahaye intwaro n'abana bakiri bati. Bukavu ni hamwe mu hantu hafashwe ariko intwaro zandagaye mu mpinja pe. Abana b'imyaka 12 8 ugasanga bafite intwaro bagendana mu bitugu, byari biteye agahinda cyane. Noneho uyu Bernard Byamungu yarakomeje arahatana arakotana agera hitwa Uvira. Aha hantu Uvira ngira ngo mwaramubonye we na ari kumwe na Lieutenant Colonel Wilingoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, bari ahitwa kuri Mer de la Ville. Uburyo yari yishimiye kugarukayo. Aha Uvira Byamungu ari nayo mpamvu Tshisekedi ngamushaka ndetse kamushakisha imbwa n'abahigi nguzamushye rwose sinzi n'intego yango yashyizeho nguzamufata azamugurira kana kandi Tshisekedi subwo urumva yakugurira akantu koroshye birumvikana cyane. Habayeho inkuru itangaje cyane ubwo Uvira yafatwaga kandi Byamungu ari uyoboye urugamba, kuko Byamungu amakuru angaragariza ko yahoze muri CNDP, yahoze mu ngabo za CNDP zari ziyobowe na Laurent Nkunda nyine nahoze mbabwira, zaje kwinjizwa mu ngabo za leta. Yageze mu mujyi wa Uvira ejo bundi mu mpera za 2025, yaraherutsemo mu mwaka 2012. Icyo gihe yaraherutsemo ni igihe yakatirwaga igifungo cya burundu ndetse azakwamburwa impeta za gisirikare ze. Murumva icyo kintu, ahantu yakatiriwe igifungo cya burundu amapeti yose akayamburwa ndetse n'ibyangombwa bye byose uwo ari we bigateshwa agaciro ubwo yahafataga. Ejo bundi ubwo yahafataga icyahise kimugaruka mu mutwe n'uburyo yahababarijwe ndetse akahamburirwa agaciro aribwo yamburwaga impeta zose ze za gisirikare. Hagati muri 2009 na 2012 ubwo ni imyaka 3, Brigadier General Bernard Byamungu uyu yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa w'ingabo za leta ya Kongo muri Uvira yose. Nagira ngo mubyumve neza, ni imyaka 3 muri Uvira. Byamungu yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ingabo za leta ya Kinshasa muri Uvira yose. Nuko ngo byari ku ngoma ya Joseph Kabila. Noneho 2012 nyine kuva 2009 yageze 2012 ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ingabo muri Uvira. Noneho 2012 nibwo yaje kujyanwa mu nkiko kujyanwa mu rubanza n'abandi basirikare batandukanye ndetse ahamya ibyaha yamburwa impeta. Mwumve ko yasubiyeyo muri 2025 atsinze FARDC. Mwumve ukuntu ibyisa ari muzunguruka. Noneho muri 2012 Byamungu nibwo yinjiye mu mutwe mushya wigometse ku ngabo za leta wari ugizwe n'abahoze mu ngabo za CNDP ndetse nawe yahozemo, ariko baza kwinjizwa mu ngabo za leta muri 2009. Noneho murambabarira gato, abiyomoye ku ngabo za leta muri teritwari ya Fizi ndetse na Uvira bari baki icyo gihe badahagije. Bidateye kabiri abajyanye na Brigadier General Bernard Byamungu abayisa batabwa muri yombi barafungwa. Gusa benshi muri bo bagerageje gucikira muri Kivu y'Amajyaruguru aho bihurije hamwe bakavamo umutwe urwanya ubutegetsi wa M23 nahanganye na coalition muri aka kanya. Byamungu utarahiriwe n'uru rugendo ku ya 30 Gicurasi 2012 amakuru angaragariza ko urukiko rwihariye rwa gisirikare rwahise rumushyiraho cyangwa se rushyirwaho ngo rucure umugambi cyangwa se ubwo n'abandi rubacire urubanza ubwo nabigometse ku gisirikare cya FARDC. Ururi rumwe mu manza zitabiriwe n'abantu benshi kuko ibihumbi by'abaturage byakoranyirijwe imbere y'ingoro ya gisirikare ahari hagiye gucibwa urubanza rw'umwe mu basirikare bakuru muri Uvira barimo Brigadier General Bernard Byamungu. Uyu Byamungu rero yari imbere ku rutonde rw'abagombaga kwicwa. Murambabarira nta byo kwicwa byari bihari ubwo gucibwa urubanza ndetse yagombaga no guhanishwa igihano cy'intangarugero ku byaha bakekwagaho. Ubwo rero abayobozi 8 mu by'ukuri muri bo bakatiwe igifungo cya burundu harimo n'uyu Byamungu bamburwa impeta za gisirikare mu ngabo za Kongo. Ubwo rero ahitwa Uvira aharirira amarira yabaye menshi, yaje guhozwa mu mpera za 2025 mu kwezi ko kuboza M23 isubiza umujyi wa Uvira. Ubwo rero nyuma yo gusoma urubanza bahise bajyanwa i Bukavu nkuko amakuru abingaragariza baza koherezwa i Kinshasa. Bivuga ko intambwe ya nyuma yabaye kugezwa muri gereza ya gisirikare ya Ndolo
asa nkaho rwose yihebye avuga ati ibyanjye birarangiye. Nyuma y'imyaka 8 rero abinyuze mu masezerano Perezida Tshisekedi yagiranye na M23 yasize Bernard Byamungu Maheshe afunguwe ku ya 9 Ukuboza 2025 nibwo umujyi wa Uvira wafashwe na M23 ari nayo umugabo Bernard Byamungu abarizwamo yongera gusubira imbere y'ingoro yaciriwemo urubanza rwatumye akatirwa igifungo cya burundu. Abasirikare bato bakamufata ndetse bakamwambura impeta ze n'impuzankano nyuma y'urubanza rwe rwari rwasomwe. Maginga ya rero Uvira irimo ingabo za leta nyuma ko M23 yerekuye umujyi ariko kuwisubiza biroroshye cyane. Bernard Byamungu Maheshe rero uyu nguyu ngo nyuma yuko bimenyekanye ko M23 ifite gahunda yo kwerekeza mu bice bya Baraka ndetse na Kalemi kandi bikaba byarangira na za Kisangani berekejeyo, bikaba byarangira mu ntara ya Maniema naho M23 yerekejeyo, ngo bitewe n'ukuntu Byamungu afite amateka ya Tshisekedi mu mutwe we ngo Tshisekedi arashaka kumwivugana. Ni imwe mu nkuru ziri kuvugwa cyane, tuzakomeza kugenda dukurikirana byinshi kuri aya makuru. Ubwo ngewe ubwanjye ni munyemerere mbe nyihiniye aha. Tshisekedi arabazwa impamvu mu by'ukuri yarekuye uyu generali Byamungu azi ubushobozi bwe, ngo kuki yamurekuye ngo ni ikosa rikomeye mu by'ukuri kandi ni ibintu Tshisekedi ngomba ngo yamanitse hagati yicaye ajya kurekura uyu Byamungu ngo azanakamanura abanje guhaguruka. Ngo azakamanura abanje guhaguruka kabisa. Hanyuma ni munyemerere tunyarukire mu makuru yandi, mbabwire ko ibya Poezero byo biracyari birebire. Nshobora kuza kubabwira amakuru yacu ari imbere kuko baracyagundaguranira mu bice byegereye Poezero nk'ahitwa Gahwera, ni muri kilometero nkeya nyine uvuye mu mujyi wa Minembwe. Biravuga ko ingabo z'u Burundi ziri kwesuranirayo na Twirwaneho, hari kuza imisada y'amadrone mw'abantu mwe, ibintu birakomeye cyane. Aya ari amakuru akiri pending, ntabwo ndi buze kujya gute kuyavugaho mu buryo bwimbitse, ahubwo ndabararikira ko mu by'ukuri drone zacu zikomeje kugenda ziyakusanya, turaza kuyabagezaho neza mu buryo burambuye makuru yacu ari imbere. Hanyuma rero reka mbabwire ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu birasa nkaho bikomeje kudogera. Intambara y'amagambo irakomeje hagati ya guverinoma zombi. Kinshasa baruvura u Rwanda rwabasubije rero. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe niwe wanyomoje umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya wahakanye imikoranire y'igihugu cyabo FDLR ndetse na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yifashishije X yahoze ari Twitter yagaragaje ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se ingabo za leta ya Kongo n'abambari bacyo FARDC banywanye nk'umwana na se kandi ngo basangiye ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo Patrick Muyaya yarari mu kiganiro n'umunyamakuru avuga ko ngo u Rwanda rudakwiye guhora rwitwaza ikibazo FDLR cyangwa se ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 akunze kwitirira u Rwanda. Ati mumenye neza ko abasigaye benshi muri FDLR niba atari bose bari mu bice by'igihugu byafashwe, kandi mvugishije ukuri ndashaka kubabwira ko u Rwanda rutagomba kongera kuzamura ikibazo cya FDLR rukigira urwitwazo kuko bo bagombye kuba bakemura ibibazo biri mu gice cy'igihugu bafashe. Ati twari twarateganyije gukemura icyo kibazo cy'iterabwoba ariko abanyarwanda bagomba kubanza kuva muri ibyo bice kugira ngo tubashe kukigenzura cyangwa se gukemura iki kibazo. Patrick Muyaya yari yakomeje avuga ko hari abaturage hafi 300 bishwe muri Nyakanga mu bice bya Rucuru kandi ngo bo mu bwoko bw'abahutu, ariko yerengagiza ibihumbi by'abatutsi b'Abanyekongo bishwe mu bihe bitandukanye ndetse n'ubu bakicwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Avuga ko hari ubwicanyi bukorwa mu izina ryo guhiga FDLR kandi ngo ari abanyarwanda ngo kandi bakwiye kuba bafite umwanya wabo mu Rwanda.
yongera kugaragaza ko ngo amasezerano ya Washington yageze ku gisubizo kirambye ariko ananirwa gusobanura uruhande rwa Kongo, ahubwo ahengamira kubavuga ko cyangwa se kukuvuga ko u Rwanda kuva rwayasinya rwagize ubwoba. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni minisitiri wa nyamahanga w'u Rwanda n'ubutwererane atanyuze ku ruhande, yahise amutamaza agaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma, kuko umutwe wa FDLR wamaze guhuza imbaraga na FARDC nk'umwana na se bahuje ingengabitekerezo ya jenoside. Ati iki ni ikinyoma kindi, kuko umutwe munini w'abasigaye muri FDLR bafite amateka ya jenoside, umwana ubana kandi ukora n'ingabo za Kongo FARDC nka se, basangiye ingengabitekerezo ya jenoside imwe. Kugeza ubu muri Kongo habarurwa abarwanyi ba FDLR bayi hagati ya 7,000 ndetse n'ibihumbi 10. Abahoze muri FDLR basobanura ko yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuva yabaho, bigeze ku bwa Laurent Désiré Kabila yegurirwa ibyari kuyifasha byose gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Witwa Major Ndayambaje mu minsi ishize yavuze ko ubwo Allier yahindutse FDLR yateraga u Rwanda, ibikoresho yari ifite ari Laurent Désiré Kabila wabiyihaye, asobanura ko hari uruganda rwakoraga intwaro ngo yari yarayeguriye. Ati Désiré Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina, kuko cyane cyane no kugira ngo yohereze Ali ive iriya hirya n'ibikoresho yazanye niwe wabibahaye. Ati hari uruganda rwakoraga imbunda yarushyizeho avuga ko ngo ni inkoni ahaye FDLR izayiherekeza mu gihugu cyayo. Imbunda nyinshi bari bafite n'amasasu bazanye ngo byaturutse kwa Laurent Désiré Kabila. Ni birebire rero ibyuko Kongo ihakana imikoranire na FDLR, irabizwa ari kwigiza nkana cyangwa se kwirengagiza ukuri guhari, ariko ibya Kongo na FDLR babaye nk'agati k'inkubirane niko navuga. Iyo nkuru ntago nyitindaho, reka ngaruke ku bitangazwa bishushanya ko Angola ishobora kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Mpite ngwitambangura mabwira ijambo rya Perezida Ndayishimiye mu nama ya Addis Abeba muri Ethiopia, yasize nahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Biravugwa ko Kinshasa, u Rwanda na Angola bashyizeho amasezerano yo gushyiraho komisiyo ihuriyeho y'umutekano n'ubwirinzi. Ni nyuma y'iminsi 2 inama yahuje impuguke zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola. Ibihugu byombi ngo byashyize umukono ku masezerano yo gushyiraho komisiyo ihuriyeho ishinzwe ubwirinzi n'umutekano. Aya masezerano yashyiriweho umukono ku wa 4 ushize i Rwanda n'abaminisitiri bashinzwe umutekano n'imbere mu gihugu b'ibihugu byombi, nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu cya Kongo. Aya masezerano mashya ashyiraho inzira y'ubufatanye mu by'umutekano hagati ya Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baratangaje ko muri iyo nama impande zombi zasuzumye uko umutekano uhagaze ku mupaka ubihuza, kandi zisaba ko hakomeza gushyirwamo imbaraga mu guhanahana amakuru hagati y'inzego z'umutekano n'iz'ingabo, ndetse hakanateganywa inama zihoraho hagati y'abayobozi b'ingabo na polisi b'ibihugu byombi. Muri iyo nama kandi Jacques Shabani na mugenzi wa Angola Manuel Gomez baganiriye ku kibazo gikomeye cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo, aho bavuze ku birego by'uko u Rwanda rufasha imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kongo. Abayobozi bombi banenze cyane ikoreshwa ry'ingufu mu gushaka kugera ku butegetsi, bashimangira ko kubahiriza amahame ya demokarasi ari byo shingiro ry'amahoro n'ituze mu bihugu. Mu gusoza, impuguke z'ibihugu byombi zashimye ubushake bwa politiki bw'abakuru b'ibihugu byombi aribo Felix Tshisekedi na mugenzi we Perezida wa Angola Joao Lourenço mu gukomeza guteza imbere ubufatanye n'ubuvandimwe hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Ubwo ni Angola turibaza tutese byaba ngombwa ko yohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaranze kuzohereza ubwo Tshisekedi yazifuzaga. Ni ikibazo kibazwa, ese Angola yohereje ingabo zaba zije mu bikorwa zaba zije mu by'ukuri mu bikorwa bimeze bite? Zaba zije mu kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge Angola imaze iminsi isaba? Ni ikibazwa. Hanyuma ibi ntabwo tubitindaho, kuko nagahenge M23 ivuga ko itarebwa nako, kuko aho byanzuriwe ntabwo yari yatumiwe. Ni ibintu byumvikana cyane, ntabwo mbitindaho.
muri iriya nama ya African Union, inama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango y'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe yabereye i Addis Abeba kuva tariki 14 kugeza ku 15. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evaristo yahawe inkoni na Perezida João Manuel Goncalves Lourenço wa Angola ngayobore uyu muryango ayo amusimbure. Ndayishimiye rero yahawe ijambo avuga ko mu kinyejana cya 21 nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gikwiye kongera gukoronizwa, kugabwaho ibitero cyangwa se guhatirwa kugengwa n'ubutegetsi bwo hanze. Hanyuma rero Perezida Ndayishimiye Evariste yasimbuye ku mugaragaro mugenzi we João Lourenço ku buyobozi bw'inzibacyuho bwa Union Africaine. Ibi byabereye mu nama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'uyu muryango yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia ku ya 14 Gashyantare 2026, mu gihe cy'umwaka umwe gusa kuva muri Gashyantare 2026 kugeza Gashyantare 2027. Ndayishimiye azahagararira umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi ashyira imbere gahunda zabo za politiki, ububanyi n'amahanga n'ubukungu hashingiwe kuri gahunda ya agenda 2063. Mu byo yashyize imbere kandi cyane harimo kugarura amahoro ku mugabane wa Afurika, aho yagaragaje ko ari ngombwa ko Afurika isaba kubahirizwa amategeko mpuzamahanga ndetse n'ubusugire bw'ibihugu. Avuga ko kandi mu gihe ngo igihe kigeze ngo ihagarike ibitero hagati y'ibihugu bya Afurika. Ati amahoro n'umutekano ntibishobora kugerwaho cyangwa se ntibishoboka mu gihe hari ibihugu bya Afurika bikomeje kugabwaho ibitero bitewe n'inyungu za politiki ndetse n'ubukungu z'ibihugu bikomeye. Ati turifuza ko rero ijwi rya Afurika ryumvikana risaba kubahirizwa n'amategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'ibihugu, ubwigenge bwabyo, uburenganzira bw'abaturage bwo kwigenga. Ati ndero nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gikwiye kongera gukoronizwa, kugabwaho ibitero cyangwa se guhatirwa kugengwa n'ubutegetsi bwo hanze. Mu kinyejana cya 21 indangagaciro zashyizweho mu muryango w'abibumbye zigomba kubahirizwa. Perezida Ndayishimiye rero avuga ko Afurika itazagera ku iterambere mu gihe hakiri intambara mu bice bimwe na bimwe byayo. Agaragaza ko amakimbirane agira ingaruka mbi ku bihugu ndetse no ku hazaza h'urubyiruko. Avuga ko ibi bigaragarira cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Sahel, muri Somalia, muri Sudani no muri Repubulika ya Centrafrica, aho umutekano ukomeje guhungabana uko bwije nuko bukeye. Asaba ibihugu bya Afurika gufatanya mu gukumira amakimbirane no gucecekesha imbunda. Ashimangira ko amahoro arambye ariyo akwiye. Asaba ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika, abafatanya bikorwa mpuzamahanga n'inzego z'akarere. Iyi nama kandi mu by'ukuri n'ijambo rye byabaye mu gihe Afurika ihanganye n'ibibazo by'umutekano cyane cyane mu karere k'ibyaga bigari, aho hakomeje umwuka mubi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, nubwo hari ibiganiro by'ubuhuza byakozwe na Washington na Doha bifatanyije n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Ndayishimiye rero yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ukomeje kuba mubi cyane cyane nyuma y'uko umujyi wa Uvira ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. U Burundi bushinja u Rwanda gufasha uwo mutwe ndetse uvuga ko ibitero byawo byageze no ku butaka bwabwo. N'ubwa mbere u Burundi buyoboye uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe kuva washingwa nka Organisation de l'Unité Africaine mu mwaka w'1963, nyuma kaza guhinduka Union Africaine. U Burundi rero bwigeze kuyobora Communauté de l'Afrique de l'Est kandi kuri ubu buyoboye COMESA, bukaba bunagize uruhare mu biro bya Conférence Internationale pour les Régions de Glarac cyangwa se ikizwi nka CIRGL cyangwa se CIRGL. Harero ahangaha nicyo navuga, ndagira ngo mbumvishe mu by'ukuri ijambo Ndayishimiye yatangiriyeho yabaye nk'ugaba igitero ku Rwanda cyangwa se nk'utunga u Rwanda gatoki, koko nawe ari mu mujyi wa Tshisekedi shinja u Rwanda kuba ngo rwaragabye ibitero ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basangiye ingengabitekerezo ya jenoside, dore ko bafatanya n'umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Sud Kivu, igisirikare cya Kongo kirashinja umutwe wa M23 gukora amahano muri axe za Fizi Uvira. Igisirikare cya Kongo cyavuze ibintu bikomeye ndetse kirabyamagana, gishinja M23 gutwika inzu z'abaturage ngo byakozwe ku munsi wo ku wa gatandatu
nibyo FARDC rero yatangaje. Izi ngabo za Kongo zatangaje ko hari ibikorwa bishya by'urugomo ngo byakorewe cyane cyane mu misozi miremire ya Fizi na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Burasirazuba bwa Kongo, nk'uko iki gisirikare kibivuga. Rero ngo abarwanyi b'ihuriro AFC M23 bavuga na RDF ngo batwitse nkana amazu menshi y'abaturage mu gace ka Rulisankuko gaherereye mu misozi miremire ya Fizi werekera Uvira. Ni ku itariki 11 Gashyantare ngo nibwo byakozwe, ariko ni itangazo ryashyizwe hanze tariki 14. Igisirikare cya Kongo kikavuga ko ibyo bikorwa by'urugomo atari impanuka, ko ahubwo ari uburyo bwo kwihimura ku baturage baho. Itangazo risa nkaho rwose ari rishinja M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Yes, ni itangazo ryashyizweho umukono na Lieutenant Colonel Monguba Hazukai Maka rigaragaza ko ibikorwa ari ukwica amategeko mpuzamahanga agenga intambara ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ubuyobozi bwa gisirikare bwa Kongo bushinja ingabo z'u Rwanda n'abatangabikorwa ngo bazo kugira uruhare muri ibi bikorwa, bubashinja gushaka gusenya nkana imbaraga z'amahoro zirimo gukorwa muri aka karere. Mu gusoza iri tangazo, igisirikare cya Kongo cyamaganye bikomeye ubu bugome, ngo kandi cyongeye gushimangira ko yiyemeje kurinda ubusugire bw'igihugu n'abaturage bacyo mbere y'ibyo bise ibitero by'iterabwoba mu by'ukuri byibasiye abaturage. Ahangaha ariko ukibaza utese amafoto yafashwe, ibimenyetso simusiga by'uko ingabo z'u Rwanda na M23 bikora byakoze ibi bikorwa ni ibihe? Kinshasa rwose ntabyo bakwereka, baricara bagahimba propaganda bagashyiraho bati dore ibi ngibi. Icyo mba nkoze mbasomye iri tangazo ngo mwumve aho biba bigeze. Kinshasa ishinja u Rwanda cyangwa se Rusiga icyasha, hanyuma nibyo ngibyo. Ikindi twavugaho cyangwa se twakomozaho, Perezida Ramaphosa cyangwa se reka mvuga igihugu muri rusange, Afurika y'Epfo na Repubulika Demokarasi ya Kongo, birasa naho ibyabyo bisubiye ibubisi. Reka mbere ku byatangajwe na Perezidansi ya Afurika y'Epfo, yabaye nk'itibuka izina rya Perezida Tshisekedi, yabaye skandali. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Afurika y'Epfo byibeshye ku mazina ya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bimwita ngo ni Philippe Tshisekedi. Felix Tshisekedi byamwise Philippe Tshisekedi. Perezida Tshisekedi na Ramaphosa bari bahuriye Addis Ababa muri Ethiopia muri iriya nama nabwiraga y'inteko rusange ya 39 y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inama yabaye tariki 14 na 15 Gashyantare. Ku ya 15 rero ubwo iyi nama yasozwaga nibwo abayobozi bombi bagiranye ibiganiro, ari naho Perezidansi ya Afurika y'Epfo yakoze ikosa rikomeye yibeshya ku izina rya Perezida Tshisekedi, aho Felix yabaye Philippe. Murabizi Tshisekedi na Ramaphosa ni inshuti kuko barafatanyije mu rugamba rwo guhangana na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. South Africa yohereje ingabo muri mu Burasirazuba bwa Kongo ziri mu tumwe bwa SADC bwari buzwi nka SAMIDRC, ariko hakaba n'ubundi buryo Afurika y'Epfo yagiye yohereza ingabo Tshisekedi zikagarukira za Lubumbashi, ndetse Afurika y'Epfo igafasha Tshisekedi mu buryo bwose bushoboka. Ku 15 rero nibwo abo bayobozi bombi bagiranye ibiganiro. Mu butumwa bwashyizwe hanze rero ibi biro bya Perezida Cyril Ramaphosa byavuze ko rwose Perezida Ramaphosa yagiranye inama na Perezida Philippe Tshisekedi. Aho kuvuga Felix Tshisekedi bavuga ko ngo Perezida Ramaphosa yagiranye inama na Perezida Philippe Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo butumwa nyuma y'igihe gito bwashyizweho bwahise busimbuzwa ubundi, aho izina rya Philippe ryasimbujwe Felix, ari naryo riri right. Murumva ko ibintu byagenze, ariko nubwo bwasibwe abantu bari bamaze kububona ndetse baburiye screenshot, kuko nanjye ndabifite, ndetse bandi banatangiye kubuhererekanya. Byabyaye amahari rero hagati mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma ikindi navuga, Perezida Ramaphosa we icyo yavuze ubwo yari muri iyi nama ya Afurika yunze ubumwe, yavuze ko Afurika ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'intambara, asaba ingamba zihamye zo kugarura amahoro ndetse no kubahiriza ubutegetsi bugendera ku itegeko nshinga. Mu ijambo yagejeje kubitabiriye iyi nama y'amahoro n'umutekano ya Afurika yunze ubumwe, Ramaphosa yavuze ko hari byinshi byo kwishimira umuryango wa Afurika yunze ubumwe umaze kugeraho, uretse ko ngo uhangayikishijwe n'intambara, umutekano muke, impfu z'abantu ndetse n'ibitero by'imitwe
byitwaje intwaro bikomeje kugabwa ku baturage. Yavuze ko imirwano ikomeje kubera muri Sudani iteye impungenge, avuga ko hakenewe ubufasha bufatika kugira ngo icyo gihugu gihangane n'imitwe yitwaje intwaro ndetse binafashe imiryango itandukanye ifasha imbabare ku isi kubona uko yinjiza imfashanyo muri icyo gihugu. U Rwanda, Perezida Kagame ntabwo yabonetse muri iyi nama yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe, aho nawe hari ijambo yaje kuvuga. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva, aho yasabye ibihugu byose byijanditse mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kudahabwa umwanya cyangwa se kutagira uruhare mu bijyanye n'agahenge. Reka mbivuge gutyo. Hanyuma ikindi twakomozaho, ubwo ndi no kugenda ngana ku musozo rwose, ndi bugufi rwose kubashimira cyane. Niba wari urambiwe buretse gato, ni Antonio Guterres, ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, ni umunyamabanga mukuru wa Loni. Antonio Guterres yatangaje ko akanama ka Loni gashinzwe umutekano gakwiye kujyanishwa naho ibihe bigeze, umugabane wa Afurika ugahabwa imyanya ihoraho. Yabitangaje ku ya 14 Gashyantare nyuma yo kwitabira inama n'ubundi isanzwe ya 39 y'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Guterres rero abinyujije ku rubuga rwe rwa X ari Twitter yagize ati, kuba Afurika itagira imyanya ihoraho mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni ntibyumvikana. Akanama gashinzwe umutekano gakwiye kugendana n'igihe tugezemo. Turi muri 2026, ntago turi mu mwaka w'1946. Ati rero igihe cyose hafatwa imyanzuro ireba Afurika n'isi cyangwa iganirwaho, Afurika ikwiye kubihagarariwe. Ibikorwa by'ubutumwa bw'amahoro bya Loni hafi 50% biri muri Afurika. Ingabo zayo ziri muri ubu butumwa zikaba zingana na 40% bya zose ziri ku isi. Guterres abona ko bidakwiye ko Afurika ifatirwa ingamba kuri ibi bikorwa mu gihe iyo itabifiteho ijambo. Yes, ngana ku musozo, General Muhoozi Kainerugaba, ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, amaze iminsi atangaje ko ateganya kongera gusura u Rwanda, aho yaherukaga mu Rwanda muri Gashyantare umwaka ushize. Muhoozi rero yongeye gushimangira ko mu minsi mike iri imbere azagira uruzinduko i Kigali, ndetse avuga ko akunda u Rwanda n'abanyarwanda. Mu ntangiriro z'icyumweru nibwo General Muhoozi yatangiye gutangaza ko ateganya kugirira uruzinduko mu Rwanda, ndetse akazabonana na Perezida Paul Kagame akunze kwita se wabo. Yongeye kubishimangira rero mu rukerera rwo ku ya 14 Gashyantare mu butumwa yashyize kuri X ari Twitter mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yavuze ko ati, nkunda u Rwanda n'abanyarwanda cyane pe, vuba hanzaza gusura uncle wanjye Afande Paul. Yes, ni mu bihe bitandukanye Muhoozi yagiye agaragaza ko mu by'ukuri ndetse yagiye agaragaza ko u Rwanda na Uganda ari ibihugu by'inshuti bitewe n'amateka akomeye bifitanye. Yagaragaje kandi ko afata Perezida Paul Kagame nk'icyitegererezo. Rero ni ibyo ngibyo ngaya makuru. Reka mbashimire cyane ko banatwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 16 Gashyantare 2026. 5 kuri 5 turakomeza kubana.